استودیوی رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دری دنباش انها دما پیشکش کرنا بل تنا دمجمیر یکا فرمو گرنتری سرنوچا سروک کمبندا کردن سربخوا عبدالعزیز تمو دبیجه کو امریکا الترناتیوی جیاپاگیرا دروز دکاو جدعان علی اندامنو نراتی هرما کردستان یا انا کسید بیجه پیش روژا سوریه دابش بونه هزن رژیم اسد و ملیسیم بسر و دو باجاروک لگندوارین ادلبی بتوندی توباران کرن دنباش د چارچوبه بشداریت برنامه جواد دا عبدالعزیز تمو سروک کمبندا کردن سربخواین سوریه راگهان کو امریکا دست به آوا کرنا ارتشا نشتمانی لروجلاتی چم فرات کریو حتی وکنها بهتر 4000 جوانن کرد هاتنا لشکر کرن تکسکر کو یا پگا بویا کرتکا شوتی امریکا دخوازه الترناتیوه که جیره درست بکه جبو مرسلا تقولت انه ارتش نشتمانی چه دکی امریکا دست بکر چکر يعني مش تبغى شازده طابور تشيكر ل 4500 عسكري يعني وتم كرد طبعا شازده طابور ادناف كردات تشيكرني وجغيني ادناف عربات شداد ودير زور دي تشيكرني هذا ارتشات شيء دكي نجبو سينورة تركيا وسوريا حماية بك امريكا جعولي دي بيجي ازي سينورة عراقي وسوري بقرم بر ايراني بر شيعة بر هلال الشيعي يجبوك ايران درباس نبي نجبوك انه ما في ملتي كردي سوري بباريزي ويا باقي بباريزي يا باقي شو كاغاتك شوتي شو مدتا يعني خلاص بو مدتا خلاص بو ديك ام كردستان سوري ام خدي وين نصبري اوك ونصب في قرصوي مصطفى قرصوي وند دوران كالكاني ونمراد قريالان ام خدي كردي سوري ام خدي كردستان سوري كامش كحاضر يامج شبيش روجه تشي جبوك روج هلاتا فريت تشتكي دنيا تشينا بوك افرينا كامش حاضر ببن هروها جدعان علي اندامن نوراتيا هرما كردستان يا انجمن نشتمانيه كرد لسوريا دچارجوه بشداريت برنامه جواد كركر کو سوریه و وردا بشکرن بسر چند نافچه گداو یا هری گرنگ اوا کو کرد لسر خاکا خو بمینن و ارکل سر آلین سیاسی خباتش بو چسپاندنا مافی گله کرد دبن هر اکیدا بکن بلان ناف دولتي هنا لسر سوريا بتفايد مشن احتمالات مزنجي هنا جو سوريا بارچه بكن اما اموكا كرد سوريا بارچه جيبه دفي عمل دفري خوبن وهاج دفري خو گند خو مناطق خو هابن وملتي خو هابن وهاجر ما يقرتي جي ونظامك فيدرال وديمقراط وتشتكي ولو تشيبو ديس ام جي خوتي ده ببينن ام بردوام جهدار ملتي خو دفري خوبن ام دزدريجياج درفي مناطق خو نكن جبو ام دجمنا الخو زيدنك هزن رژیم اسد و ملیسیم بسر و دو باجاروک لباشور و رجلاتی گندواری ادلبی بتوندی توباران کرن جدر نخوجهی سوری بلاف کرن که هزن رژیم اسد و ملیسیم بسر و لگند ابودالی لباشوری ادلبی شوابوری هر دو باجاروکن التاح و جرجناز ین لباشور و رجلاتی گندواری ادلبی بتوندی بمشکن تنتقین و گران توباران کرن همان جدران اشکره کر کود انجام ده هجمارک سیویل بریندار کرن و بشک مزنج مالن ولاتیان رو خواندن ده انجام ده به هزاران ولاتی جباجاروکن خوراویان و بر خودان گند و باجاروکن نزیکی وان دا کوجمرنه دور بکوین شاندی امریکاش با سوریه جیمز جیفری تکس کرد که وکشاندن هزین ایرانی جی سوریه و روشا سوریه برچاو چارەسەریە ببە هەفدەمی کۆ دبینە که وکشاندن هزین امریکی جی سوریه و روشه آلوستر بکە امریکا راگهاند گو کشاندنا هزاوی یالشکری جی سوریه دمانه هاده گاوک شاشه هفدمی گو تکزی لسر گرنگیا وکشاندنا چکدارن ایرانی جی سوریه کرد. شاندار تایبتی امریکا درباره سوریه جیمز جیفری راگهاند گو امریکا و همی دزگهن و تکز دکن لسر گرنگیا وکشاندنا گشتی یا همی میلیسن بسر ایران و جخاکا سوریه. جیفری داخیانیه که در راگهاند گوان به اشکرهیش روسیا تکز کرنه گروشا سوریه چارەسەر نابه مادم چکدارن ایرانی لسر خاکا سوریه نه. جیفری بالکشاند سر داخوازا روسیا یا هر دم ج امریکا جبو وکشاندنا هیزن امریکی و ین هفیمانیا ناف دولتی یا لدجی داعش جش سوریه لی امریکا دبینه گو افگاف دویدمه ده ند جه خوده
شاندەرê Amerîka diyar kir got derxistina hêzên wan û yên hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê ji Sûriyê wêrê bide vegera rêxistina Daişê û wêrê bide İran govê valahiyê dagire. Herwiha wê ewlehiya deverê têxe metirsiyê de û gef li ser welatên derdora Sûriyê bêhtir bibe mîna welatên İsraîl û Urdun û Tirkiye. Her dem her du welatên mezin Amerîka û Rûsya hev tometbar dikin bi têkdana rewşa ewlehî di deverê bi giştî û li Sûriyê bi taybetî. Lewma Rûsya daxwaz ji Amerîka dike got hêzên xwe ji Sûriyê vekişîne û di beramber de Amerîka daxwaza vekişandina çekdarên İranî ji Sûriyê dike. Gobinerîna Amerîkî metirsiya çekdarên İranî li ser Amerîka bêhtir e ji metirsiya çekdarên Rûsî li Sûriyê. شۆپینەرên me hêja berî kombiltena demjimêriyek bi dawî bînin. Dubare me sernoçeyan bêne bîrawa. Serokê Kombanda Kurdên Serbixweyên Sûrî dibêje ku Amerîka alternatîveke jiyapekê re dirûst dike û endamekî nûneratiya Herêma Kurdistanê ya Enekesê dibêje paşeroja Sûriyê dabeş bûne. Hêzên rejima Esed û milîsên bi ser ve du bajarok li gundewarê Idlibê bi tundî topbaran kirin. Bultena me bi dawî hat, ta bulteneke nedî û bi min xweşiyê de.